Kapiak Lishrailal Liqaqua Jesucristo Ho Istibaom San Juan. Nakiraqay tishche balain de Jesús que qashon rotbene bishsolon kun pakaliha cedron shkawa barqui kwan junsir li akwin utaran kosho okaq rotbene bishsolon abanan la Judas li okretish qaltisinki li Jesús nashnaw akwi li naxeja an shbanak na balsut ke shkutu chaqribe aran li Jesús ut bishsolon Kikulak la Judas aran rotbene kunteb akku utrotbene lahqaq alenel taqlampile chaqshbane lishbenil akhtix utshbane lah parisei kwankat qeb chaqsham saruqeb utsaru ukhatqche utkwanke akwish chiche Jesús nashnaw chishkunili okre chishkulbal hokana kikulak rikeme utkishche anine kesik ke ishsume al Jesús de Nazaret kishchere la ini Cuanga fue la Judas a Shanqe, alitaq aspesin cree de Jesús. Nagle Jesús kishtere la ini, que achtirishe utketane sachot, kishpats kuchikre. anine kesik al Jesús de Nazaret Kicha okre Jesús utkishke. akshinki ere nak la ini hokan kuila ini kinesik kanap umakeba inchishik Ay ki kulman cree nakchitsaklo kruli atin ke bil chakshban. Mahure bishat ekwe sachiku. Tohanak lak Simon Pedro likwan shchit. Kirisi ut kishtir lishmos lishtikwail akhtich. Kishot lishik kwan sashnim. Limosech ahmal koshkawa. Kishte ut li Jesús re la Pedro. ke kuchik la chit sashna mainka tabi tentot ukli sa lisek ekwelin kyukwa Tohanak eblakpu prochbene dinaholomin cree ute lakak alnel taklam ilem shbane la judi. Keshchapi Jesús. Keshpak. Ut keshkam shbenkwari ken lak anas. Shbanak aan shchikwa li lishaqil lak Caifás. Ali shchikwa ilak tig salichia maan. Lak Caifás aan li kitakchiin cree la judi. Usnak takam kunak kwi chikwin sa shkawa li tenamit. San. Lak Simon Pedro kishtaqe li Jesús rochben khun rech tsolonelil na bilru li tsolom aan Spanish tukwa ilaktih hokanak ki ok rochben li Jesús chinepal sa rochoch li tukwa ilaktih utlaq Pedro ki kanak tirishkap tishkat li okebal hokanak ki elchak li tsolom khunchik ali na bilru Spanish tukwa ilaktih ki atinak rik ili ish akh ilol okebal utkiroksi lak Pedro li ishkah ilol okebal kishpat re la Pedro. Main kata bila at khun re blish solom likwing aan? Kishtia. kula inta Li Mosef ut lahqaq alenel kesh tsab shame shpan like ut kyokep tshing. Kwang akwi la Pedro sa shtianqe kyokep tshing. Lishtikwa ilahtih kishpat re li Jesús chirishe lish solom ho akwi chirish lik arun nash solekwi. Kicha okli Jesús ut kishtere. la inshin atinak chikotankil chirueb li tenamit kunelik shebin tsols salichut levalkab ut sarrochoch lios warkwine ke chutlak chishkunileb la judi ut maka shinke chimukmu kaut nak nakat patsokwe patson reb li sheapin re li shinke reb aneb ne keshnaw karu shinke Kakwi kishtiain jure lahqaq alenel likwang aran kishtzaq chiru de Jesús. mahokainak nakasumelish chikwa ilaktih Kicha okli Jesús ut kishtere. kuinkaus shinke cholop karu linkaus abanan kuius li shinke kaut nak nikinasak Tohanak lak anas kishtaqla li Jesús shibakborik in la Caifás. Lishtikwa ilaktih. Shaksho aran lak Simon Pedro chukishin. Main kata bila at khun re blish solom? Utan ki tik ut kishtie. mukula inta Jure bishmos lishtikwa ilaktih. Rech alali kichote ishik shpan lak Pedro kishtie. main katabi shakwih chak sali akwin hakuchbenaan Kitik kuchik lak Pedro ut kishtie nak inka. Tiktok kiabak hundit sokashlan. Nakisaqewk. Kierisi li Jesús arochoch la Caifás ut keshkam sali raklebal atin. Ebla judi inka ke ok sali raklebal atin renak inka teshtzakniri be a ke rashte kankeli Pascua. O kanak ki elchak la pilat tirishkap kwanke kwi ebaan ut keshye. karon ke hit kwilikwin kain Kecha ok eba.
Kuita makashmak. Ikarash at salago. Tohanak lak Pilat kishchere. Kamamak laesh, shakomak atin sa shpen khonas chele chakra. Kechaok ebla judi ut kishchere. La oma naru nakakamsi. Anki kulman kre nakchitsaklo kruli ke ilchakshpan li Jesus. Nakishchalo charo naktakam ki okwichik lak Pilat salirak lebal atin ut kishpok li Jesus. Malad di shriyab la khudi? Kichaok li Jesus. Matyal sa chos chal plishakye, malakhalansh kiyo kakpe chikwish. Kisumek shpan lak Pilat. Malain tabiya khudi. Latinamit uteb di shpen nilaktil. Shakatesing agwez ako. Karo siya banu? Kichaok li Jesus ut kishche. Lin aqua begio, ma aqua rey li ruchichochain. Kuita rey li ruchichochain, lin aqua begio. She yalokrach eblach kangel chiku, rena kinkashin kashtesi, saruqeb lach jodi, aban lin aqua begio, mokach arinta. Tohanak lak Pilat kishchere. Malad rey chiko kanan? Kichaok li Jesus ut kishche. Laat nakatye naklaing rey. Ainak enak kinkyolag, utainak enak kinchalk sa liruchichot. Renak tin atinak chirish litya. Chishkunil lina okeng chirish litya. Naraish kya binkus. Lak Pilat kishchere. Karo litya. Unak kishchein ki el kuchik chirishkap konke pui la judi ut kishchere. Lain mahun shmak nintaw. Abanan ay nakash laesh nakwacha ere kunak pre sa Pascua. Matera kwacha ere li shriyab la khudi. Tohanak kishkap kuchikre. Anika, malak Barabas. Utlak Barabas aankhush ni malak el. Tohanak lak Pilat kishtaklash chapal Jesus retarape chitzum. Eblak po kishtzul khun korong ish ut kishk esash kholo. Kishtiqib li Jesus rikin khun kaqiaq. Kehilok chishkat ut kishchere. Tasha sachoy. Shmeyev la khudi. Ut kish akhi chiruqeb. Kiel kuchik lak Pilat chirishkab ut kishchere. Ilomak. Tinkam chak chirishkam retenaw nak mahun shmak nintaw. Tohanak ki eli Jesus chirishkab kwan lish koron ish ut likaqiaq. Waye likwing. Nak ebish beni laktir ut eblak ak alenel keri li Jesus kesh khapre chishtebal. Kishche lak Pilat re. Kamamak laesh ut keomak chiru cruz. Shpanak lain mahun mak nintaw. Kechaok eblak judi ut kishche. Lao kwan kachakra. Ut khonashtere kachakra. Ain tento takam. Shbanak shkeri tsokrara Dios. Nakirabili atinain lak Pilat khashal chik kishuak. Ki okwichik salirak lepalatin ut kishchere li Jesus. Parla kachalchak. Abale Jesus inkay kichakok chiru. Tohanak lak Pilat kishchere. Mainkani kinachak belain. Mainkana kanaw na kwaning kwankil chakwa chabankir. Ut kwanah kwing kwankil chakewa chiru cruz. Kichakok li Jesus ut kishche. Makarach akwankil saimpe, kuita inka kebit chakake take. Hokanak kashalnim shmak lishkashtesinkwe salagok. Chalelutan lak Pilat kyochish sikbal charah ru naktara chap. Aut eblak judi kesh khapre chishtebal. Kuita akwachaban, makwat ramig li akwabech. Chishkunin nashkeri chokhrey, nashtektanal li akwabech. Naklak Pilat kirabi ebliatinain, kishkam li Jesus chirishkap, ut kishkechik ohlak salirak lebal atin, salinakh pekum il nebal shkawa gawata na chemare sali atin nebal hebreo. Aish kutankili kawung kreli Pascua, ut kwale tana nakikulmang aan, kishchelak Pilat re la judi. Waye le rey. Utebaan kishkapre. Isitriku, Echiro Cruz. Kishchelak Pilat re. Male rey tinke chiru cruz. Kecha okish benile baktir ut kishche. Makakarey, Kakwila Cesar. Tohanak kishkashtesi saruqe. Renak chik ehe chiru cruz kechap li Jesus. Ut kyujish pakunkilish cruz. Nakko osali na akheksh pakech kholom kamenaksh kawa. Golgota na kemare sa atinopal hebreo. Aran keshkechiru cruz rotben kwik churwin. Khun sa ishnim ut khun sa iseo. Ut Jesus ki kanasa ishe.
Lahpilat kishtsiba akwi hun erdalil, ut kishkesa xholom di cruz, ana in di kishtsiba, li Jesus ak Nazaret reyeb la judí, li erdalil ay nabaleb la judí ke ilokre, xbanak li naakheq markwi kikehek chiru cruz li Jesus, nachkwarik in tenamit, ut tsiwampil aan sa atinopal hebreo, latin ut griego, xokanak eblishbenil aktih a judí ke xtire lahpilat. Ma tsiba nak reyeb la judí. Tsiba ba nakaas tiyok, lain shreyeb la judí. Kichakok lahpilat. Lishin tsiba chik. Nakaksheshk etru cruz li Jesus, eblahpu keshap lishtik, ukay hachal kerisi. Hun re li hunfung chi ahpu, keshap ahkwi li khut'ak maakaish pohpal, hunahru nakkempil. Chalen tak'a toh taqeq, hokanak keshkechirip ilebrip. Mikahachi, kauliak panrish reribal anita kanakwi. Chihokan kitsaklok ruli tsimampil salisanti hu. Shesh hekili kwak chiribilebrip. Shesh puli rish lintik. Ayep lahpu ke panung kreaan. Shakshoke tishkat li cruz, lishna li Jesus, lishna alish Maria, lishaqilah klopas, utlish Maria ak Magdala, nakli Jesus kiri lishna aran rotben lish solom, tik ashal raroshban, kishkere lishna. At ishq, kuaran lakyum. Tohanak kishkere lish solom. Kuaran lana. Utsalen sa leonalan, lish solom kishkul sa rochot, nashnaw li Jesus nak aksaklok ru tishkhunil, hokanak kishkere. Tachakik. Kwe. Kishtiain, renak titsaklok ru litsiwampil sa lisantil hu, wang karang hun lisek nukenak ti binag, keshke hun shmach palaw tsatil sa binag, sa ruuk hun litse, ut keshtaksi sa are, nakiruk li binag li Jesus kishtie. Staklok. Ru. Kishuluk bishkolom, ut kishkashtesi li musikech, Tokira kumpatak shbanak shkam di Jesus. Yori kawung kreli Pascua nakikulman kaan, hokanak la judi, kesh sama chiru lak pilat, nakche tokek shbakele lira di kwink, utse isik aran. Renak inka te kanak li kamenak chiru cruz sa sábado, shbanak shnimal kutan di sábado a. Koe utlahpu utkesh tok shbakele lira lishben, hokanak kwish bakele lira li hunchik li kikeek chiru cruz rochben, abanan nak ke kulak kwankwi li Jesus, keril nak kamenak chik, hokanak inka kesh tok shbakele lira. Hure lahpu kishkop lishkatsa rikin hun li chutzkich, utiktok el chakik rikin ha. Liki ilokre na atinak chirish utlinashye aan tiar, utnashnaw naktiar linashye, renak teshpapang kakwi laesh, chishkuni lain kikulman krenak chisaklo okru linashye li santihu. Inka ta tokuman kunak shpakel. Nashye akwi li santihu. Teshka yali sheshkop chichich. Chirishchik ain la Jose ah Arimatea, solom li Jesus, abanan chimukmush banshiv chirue la judí, kol sama usilal chiru lak pilat, chishokpal lishtakwal li Jesus, lak pilat kishsume chiru, ut la Jose kol shok chochel chisulule li Jesus, ko akwi la Nicodemo, alikikulak chikakrik in li Jesus sa ishtiklahik, ut kishkam ushiparo tana limir chubidrikin aloe, ke shok lishtakwal li Jesus, ut ke ishtoles batlep ikrikin sununkilpan hok ayhnaqe kwi chimopok, ebla judí, salina ajej barkwi kikehe chiru cruz li Jesus kwan hun sir chi akwin utaran kwan hun muklebal toh ak utoh ma hun mukbil chisa aran ke ishke li Jesus shbanak nach kwank ut aktikla kred hilobal kutan Ratin li kakwa, nimla lokalat kakwa Jesus.
Dengan